ریوبریا خسر آکانتونا جزیره به هماهنگی یکیتیا شهرداریان و ریوبریا سوتمنیه جبو پیشخستنا روشا الکتریکی هروها خدمتا گل بریارا پشتگیریا جنراتورین هریمه دا لگوری ریوبریه آرمان جی پروژه اوکو لشونه 8 ساعتان كهرباء 16 ساعتان پیشکشی گل بکن. ریوبری اوفیسا جنراتوران آشاراداریا گل آباجاری قامشلو خالد جمعه دیار کرکو بوهای امپیرین 16 ساعتان 24,000 لیرین سوریه. بريار هاد سندين انه مازوطه خدمي حي ساعتها بك الشازده وبسعرها مدعوم مواطن جبوك في بسكريكي شعر سر طبعا مها بيد السريه كايمه هيدي ومازوطه خدمي بقي مولداتها وجبر فيها يجي متعممه بازاد رخج بو سعرها امبيرا يعني سعرها امبيرا دوازده حي ساعات وبدوازده حزار شازده ساعات وب24 و24 خوي ب 100,000 اف بریار کیف خوشیه ولاتین باجاری قامشلو زیده کر وگه گاوه گبر به پیشکتنه و بناف کرن. اف قرارات جي خدبو دو وقتي خدبو واف دعمه ريفبريا خصج بو خديه مولدا ومازوتي جو بدي وبامنينه راسي غابكي قلكي باشه وك همالاتي ام بفي قراري رنه امجكي ام بشقرتيا في ريفبريا خو ام دكن طبعا افقابا هنا ازقل كي سباس شاواتكم بس انه قابك ايجابيه ان شاء الله انه افقابا هاني استمراريتي دبه بس اتمنى يعني خلق اداره وخاصه الرقابه وخاصه اداره التموين سر جماعتي خديم ولداتها الگوری ریوبریا اوفیسا جنراتوران آشارداریا گلیا باجاری قامشلو د دسپیکا مها بیده دی مازوتا خدمت لجنراتورین تاخان وره بلاف کرن و پروژه بیجیب جی کرن.